program ऐसा सही भी कर रहा हूँ شما یافتاد شاست اسکول تقریباً انو کار کتا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ جو کہ 2022 سے چل رہا ہے ایجوکیشن سپورٹ پروجیکٹ. مسجد نام کیا ہے؟ من نام جان بی بی. جان بی بی تو کانے پشتا نشتے گے؟ آو کانے پشتا نشتا گو. تو منا زانے ہیں نا؟ مطارا ندانی. السلام علیکم گلی راج شما ہر جگہ آئے ہر دم آگئے وشو شادان بات سکتی سوری شما اجبر مگن داتے نیلی آسمان جمبر شما سر سائق بات شما ہر وقت بہار آنی تا باتے گلی راج مرچی ماتگان کہنے پشت تھی بوائز آئی اسکول ہیں اسی یہ تو کا یک کاری بوگانے کہ یونیسیف پہ یک پروجیکٹ پوری ڈسٹرکٹ کی تہا چلگانے آئی آرما ایجوکیشن سپورٹ پروگرام گشاں ایجوکیشن سپورٹ پروگرام ڈسٹرکٹ تو کا تقریباً 160 اسکول سے زیادہ یہ پروجیکٹ تحتا کار بوتا پدا امی پروجیکٹ تہا یہ اسکول تا مرچی یہ اسکول زورتا یہ لوٹاں کہ ماں یہ اسکول تو کا بھی کار کنے یہ کوشکلات تو کا کہنے پوشت یک گاؤں ہوئی تو کا یک اسکولی ہستے بچکانی ای میں کچھ کہنے پوشت یعنی میں زربا رہنے مگا کپگانے اسکول آدھی ما ہائی اسکول ہیں گوریچانا ہیں یہ دی میں زربا رہنے مگا کپگانے یہ اسکول تو کا آسراتی بنیادی ما بیچارے ہیں دا ایچ نیستے ادا نا ٹوائلٹ بندوبست ہستے نا ادا چار دیواری شیری سرا بستا یا کہ کمرہ شیری تو کا پنکھا ماں یا کہ تو بجلی سہولتی ہستے نہ کہ ادا تو درج کے گندے کہ ادا سبز شادہ بھی تو اسکول ہے ماں کے خوبصورتی ہے یا بیاری پشت گانا سے تو کا دروازگاں بھی بنانے کا لوٹا گانا اور کھڑکی بھی بنانے کا لوٹا گانا باقی ٹینکی کے تانے استے بنیاد آپے ٹانکی اور کولر کے ہستا کولر بھی زورگاں دیا گانا تھے اور ٹانکی بھی بندہ دیا تھے ارچ سہولت ہے کہ یک زندگی دار کے واسطہ یک اسکول یا بوگری لازمی یہ تو لوٹاں کہ میں یعنی امی پروجیکٹ تحتا 4,55,000 روپیہ داتا لوٹاں کے ماں یا کو دمائے تو کا ایک آرارا انجام اب تھیا سر بکانی شتو کا یونیسیف پروجیکٹ تو کا ایجوکیشن سپورٹ پروگرام تو کا نمائندگی کنگانے تی نام کیا ہیں؟ منی نام محمد خورشید احمدی ایز ایجوکیشن سپورٹ پروگرام ایسا سی پی کر رہا ہوں شما یافتاد شاست اسکول تقریباً انو کار کتا جی ہو شما یہ پروجیکٹ تقریباً انگا چلا گانے تو شکا تقریباً 2026 سے 27 سر ہوتے ہیں یہ پروجیکٹ انگا چلا گئے مانو اسکول پہ اسکول روئے پی ٹی سی ایم سی فارم کرنے چیمپئن کلب فارم کرنے میں مقصد ہمیشہ کہ ہمیشہ اسکولی ڈسٹروائے بکتگاں ایشانی پتہ بحال کرنے کی کوشش ہے زبردست میڈم تیری نام کیا ہیں؟ میرا نام شیخہ محمد حیات ماں میں کوشکلات نندو کو ماں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ جو کہ 2022 سے چل رہا ہے ایجوکیشن سپورٹ پروجیکٹ ہمیں پروجیکٹ تو کم کار ہاں ماں بازی اسکول تو کار کو تھا اور ماں لوٹن کے میں اسکول تو کام کار بتانی زبردست ماتھی تو ہمیں کھانے پوچھتے نندو کے آو تو واشے کے یہ اسکول تو کا ہمیں کے کارانی نام گے ماں یا کہ میڈم نام گے شام دیکھنا ساکواشن ساکواشے نا تو یہ اسکول گوانڈو نا پائدہ باز بھی نا بازو بھی اچھا گلی راج ماش ہمارا یہ اسکول پیشدار گانو کہ یہ اسکول تو کا تنگاری یعنی یہ ٹانکی بھی شہر نہیں یہ ٹانکی بھی شہر نہیں ادھے یعنی سسٹم آنچو تو گندے کے پورا یہ اسکول تو کا دنیا کے بیسک سہولت ہستا بنیادی آئدہ نیس تھا یہاں پہ سسٹم بیٹا یہ ٹانکی شہر ہے آپ ماں آپ ناکار ہیں ایسا ناکار آئی ٹانکی ہاں آپ ناکار ہیں بالکل صحیح ہے ادھر شہریں بڑے یعنی دراج کی بھی نہ لگ گیا تھا یہ لوٹگاں کہ یہ پروجیکٹ تھا ہمارا دراج کی بھی اسکول دیما بھی جنی تاکہ اسکول ہم جلوہ نہ کی آدھی ماں بیٹھتے ہیں پدر بھی ظاہر بھی اور باقی یہ اسکول چونا یہ 2 کمرہ ہاں یہ 2 کمرہ ہیں اسکول ہے باقی واش روم اما ٹوائلٹ ناکارانا ہاں صحیح ہے یہ ٹوائلٹ تو شمار میں پیش دے رہی یہ اسکول ہے یہ لا کے نا کول ہے اچھا لا کے صحیح
कम ये एक कमरा ही असते यानी ना दरवाजा का ना सर बसता एक चोली कमरा है ये हमने बंदू मामू तुरंत बंदू यानी देख कमरा यानी इको रिपेयर भी गन्नू ಅವನು ಬೇ ಮಾಗಂತ ಕೇಳಲಿ हाँ सही सही ಓ ಸಾದ ಚೋಲ ಫಾಸ್ಟ್ करता मला वाढता आओ मैं स्कूल में तू होती है बरोबर मास्टर तो स्कूल अब तक अच्छा शुमे स्कूल अनु तो गेंदगा कम पोजीशन के स्कूल आस्ते सूरत हाल आस्ता के स्कूल अनु शारनिया मिसाल या टांकी ये सिस्टम विचार या के दा टॉयलेट विचार बांधन ला की पत्र के जन सिस्टम शारना है आप वर सिस्टम भी शारना है दरवाजा ग्लास यांची आस्ता के आऊं पुस्तक रास्ता बाकी खिड़कियों हमें बड़ा पुस्तक रास्ता ये लूटा के मानो कार कने हमें के यूनिसेफ प्रोजेक्ट के तहत हमें एजुकेशन प्रोग्राम ये चला गाने या अक्सर शास्त्र स्कूल तंगरी कार को तो पूरा है तुरबते तो का खींचे था ये लूटा के माश में स्कूल तो कार कना इधर का तो चे उसे आका बेकार है साकी शायरी कारी आओ ना और इसको चुशा इसके कार की इसको रौनक शायर भी जालो नाक भी तो ये गुंडू आन गए ना उन वानगा या केशे दया के हाँ जबरदस्त जबरदस्त गुंडू को दया के सही सही मास्टर कह रहे हो सही सही अच्छा गुलराज ये स्कूल पोस्टा हमारे पेज दरगानो कि एदा ये पूरा ही कहने पोस्ट गटर के पाइपलाइन को था एक गटर पर एदा अलग था हमें अलग था हमें पोजीशन तो का अलग था ये साक भी जोड़ना एदा चांस आस्ता के गुंडू भी बेका पाए गटर रहता है आनी भी एदा डेथ भी तो बाद ये एक बराबर बंदोबस्ती बूझते हैं गटर आप या के बताते के बसते हैं या के ये सर बसते हैं के एदा गुंडू या के पासे या के गो के हैवान या मकपी या ये जान नुकसान में भी तो ये दरगता हूँ बाद चारक बीबी यदि मर्दम के आस्ता हाँ कमोशन बेचारा बजाय के दा ब्याह लास्टिंग खंडारा बीजान रो पूछो से तेरे सामने हाँ जबरदस्त जबरदस्त में मान गए रे चीज चुका मान गए तो चार को स्कूल डेल्टा हा तो नोवा हाँ स्कूल आइया तो अब तक दिल्लू को जा पूछता अच्छा सेड़ा सुमन गुरा हो गया मैं लोग हाँ सही सही